Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shamupason imanalla y a Dios bendeciachun nishpa kunanpish kikinta acompañangapaj chayamuni Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapaj kunanka kikin ñuka allimi kan tukuy kunallatik tapurina imapajtik ñuka kawsayka kan. Chukanchik y a Dios kikinta ñukata kayashka paypag ruraypi yaykurichun paypag ruraypi kachun y a Dios mi charin shugashtawan ñawpag yuyayta tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichinkapaj chaymi y a Diospag hatun yuyay hatun munay kay mundo kay pachapi kawsaq kari warmikunata kishpichina kay hatun rurayta paqtachipimi kikinta ñukatapis churashka kayashka y a Dioska hatun mandak David kay shimikunata nin payllamanta tikrimashpa y kayka kanmi ñukanchikpajpish. Salmo 139:13 nin kikinmi ñuka ukupi tiyaqkunataka rurarkanki. Kikinmi ñuka mamapaj wiksapipish wiñachirkanki. Kikintami alabasha ñukaka yallitaq mancharinata rurashkami kashkani. Chaymantami alabasha tukuy chaykunata kikin rurashkakunaka mancharina mari. Chaytaka ñukaka tukuytami alli yachani. Mamapa wiksapi pakalla wiñakushpapish
Kikinpika ñuka cuerpoka mana pakallachu karka. Allpa ukuman shina pakalla wiñakushpapish kikinpika mana pakallachu kashkani. Mamapak wiksapi tiyarishka pachamanta ñuka cuerpopi imalla tiyaq tukuy ajustarikuktami rikukurkanki. Chaykunataka ñuka manarik tiyaqpimi libropi killkashkata ña charikurkanki. Chaytami ñuka cuerpopika shukllapish mana illaqta tukuy churashkanki. Tayta Diosa, kikinpak yuykunaka ñukapakka tukimanta yalli mancharina mari. Tukuy chaykunaka tukimanta yalli hatun mana intindi tukuypakmari. Chaykunata ñuka yupay kallarikpika thiyu allpatapish yalli achkamari tukushpa katin. Rikcharishpapish kikin llawantakmari kani. Tapurishkankichu kikin, imapaktik kunankay pacha, kunankay tiempo, kunankay punlla kunapi wacharirkani. Allimi kanka ñukanchik tapurina o tapurishkankichari kikin. Imapaktik ñuka kay pacha, kay tiempo, kay punlla kunapi wacharishkani. Allimi kan ñukanchik nina, Dios charin shuk plan, Dios charin shuk propósito kikinpak ñukapak kawsaypi. Allimi kikin nina, ya Dios charin shuk propósito kikinpak ñukapak kawsaywan kunankay punlla kunapak chinallatik kunan maypimi kawsakuni. Chaypimi charin shuk plan, shuk propósito kikinpak ñukapak ya Dios. Kasharishun ya Dios pakshimi Efesios capítulo 2 verso 10. Kaypi rikuitukunchik kikinpak ñukapak shuk ruray, kikinpak ñukapak shuk propósito, kikinpak ñukapak shuk ruray. Ya Dios kikinta ñukata kayashka allichishka allikunata rurashpa kawsachun. Nin ya Dios pakshimi kayta. Ñukanchikka Dios rurashkami kanchik. Allikunata rurachun Cristo Jesuspi mushukyachishka kunami kanchik. Chasnami allikunata rurashpa purikunchik. Dioska ñawpaman allichishka. Chasna allikunata rurashpa purichunmi Dioska ñawpaman allichirka. Ya Dios kikinta ñukata kayashka allikunata rurachun. Ya Dios kikinta ñukata allichishka preparashka allikunata rurashpa kawsachun. Alli obrasta runkapakmi kikinta ñukata Dios allichishka kayashka. Mana kikin ñuka kawsay tukunchikchu, kikin ñuka yuyashka shina, kikin ñuka munashka shina, hintikuna kayta chayta nishka shinaka. Kikinpak ñukapak ruray, kikinpak ñukapak paktay, shikanmi kanakan. Ñukanchik mana kawsay tukunchikchu, shuktikuna shinallatik. Kikin ñuka mana kawsay tukunchikchu, Cristo Jesusta mana riqsikkuna shinaka. Paykuna kawsashka shinallatik, paykuna rurashka shinallatik, paykunapak paktaykuna shinallatik, paykunapak munaykuna shinallatik, wanka kikin ñuka mana kawsay tukunchikchu. Ashtawanpish kikin ñuka entendinami kanchik, yachanami kanchik, y shuktikkunapish ñukanchikpika rikunami kan Diosta riqsishkata, ya Diospa wawakuna kashkata. Cristo Jesusta mana riqsikkunapish kikinpak ñukapak kawsaypika shuktik kashkatami rikuna kan. Kikin ñukaka shuktik munaykunapak, shuktik paktaykunapak, shuktik yuykunapak, shuktik ruraykunapak kayashkatami rikuna kan. Kikin ñuka aqllashka kanchik, allichishka kanchik alli obras kunata rurankapak. Ñukanchik huchupi kawsaqkunaka ñukanchikpika rikunami kan mushuk yuykunata, mushuk paktaykunata, mushuk munaykunata charishkata. Gustachinami kanchik kikin ñuka allikunata rurashpa kawsashpa Diosmi kikinta ñukata chaypaq kayashka. Katikpika rikuitukunchik apóstol Pablo llatik kishkashpa Colosenses capítulo 1 verso 27 pi kayta nin. Dioska pimana yachaypaq sumaq charinakunataka hucha illaqkunaman kushpami tukuy mana judiokunamanpish rikuchisha nirka. Chayka Cristo kankunapi kashkami, paymantami sumaq kashkata rikurina yuyaylla kankichik. Cristo Jesuspimi kikin ñuka shuk shuyanata charinchik. Mana tukurik, mana chingarik shuyanatami kikin ñuka charinchik Cristo Jesuspika. Mana rimakunchu ñukanchik kishpirina llamanta kaypi. Ashtawanpish rimakunmi kikin ñuka Cristo Jesuspi kashpa. Cristo Jesuswan kashpaka ñukanchikpi shuktikkunapaqka shuyanata kuhkuna. Ñukanchikpi shuktikkunapaq esperanzata kuhkunami kanchik kikin ñuka Cristo Jesuspi kashpa, Cristo Jesuswan kashpaka. Mana kishpirishkakunalla, ashtawanpish shuktikkunamanpish shuyanata kuhkuna, shuktikkunamanpish esperanzata kuhkuna. Kay mundo kay pachapika maypi ña shunguta mana churaypaqchu kan. Hintikunaka mana ña imapi kritukunkuna, imapi mana shunguta churaytukunkunachu. Shinapish kikin ñuka Cristo Jesuspi kashpaka chay hintikunaman kuytukunchik shuk shuyana shuk esperanzata. Parlaytukunchik, willaytukunchik Cristo Jesuspika shuk shuyana shuk esperanza tiyashkata tukuykunapaq. Ya Dioska mana kachangachu kay mundo kay pachapi kawsaq hintikuna llakipi ima necesidadkunapi kawsaq kuhkunata ayudankapaqka. Ya Dioska mana kachangachu shuk hawapacha angelta. Mana kachangachu ñukanchik mama llaqtapi pushaqkuna mandaqkunata. Mana kachangachu shuktik karu llaqtakunamanta ministeriuskuna imata.
Mana kachangachu shuk hatun empresata chay gentikunaman shuk suyanata willagrichun, chay gentikunapaq ministipi ayudachun. Ashtawanpish Diosqa, Cristo Jesusqa, kikinwan ñukawanmi gentikunamanka chay suyana chay esperanzata rikuchinkapaq kamunan. Ashtawanpish Diosqa, kikinwan ñukawanmi chay amsapi kaqkuna, gentikuna sin esperanza, sin Dios kawsakuqkunaman, paykunaman shuk suyana tiyashkata, shuk esperanza tiyashkata willachunka kikinwan ñukawanmi ruritukunga. Kikinta ñukatami kayashka kuyashka uyaq. Chaymanta Diosqa kikinpaq ñukapaq charin shuk ruray. Ñukanchikmi Cristo Jesuspika shuk suyana, shuk esperanza kay mundo kay pachapi kawsakuqkunapaq tiyashkata rikuchina willanakanchik. Mana kungarinachu kanchik, Diosqa kishpichina munaytami charin. Tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichinkapaqmi Diosqa tukuyta allichishkata charin. Chayta kikin ñuka paktachina kanchik. Y chayta ñukanchikpish nina kanchik, Diosqan kishpichisha nishkanki, kaypimi kani. Ñuka kampi kashkamanta shuk suyanata charini, shuk esperanza charini, y chayllatati kutin shuktikunamampish ñukanchik rakitukunchik. Diosati okupachun shuktikkunaman chay suyana chay esperanzata rikuchinkapaq kunkapaq ñukanchikman Diosati kuchun chay oportunidadtami mañana kanchik kikin ñuka. Kikin ñukami kutichinkapaq kanchik gentikunapaq ministipi, gentikunapaq ima tapuykunapi. Kikin ñukami kutichina kanchik, kikin ñukatami Diosqa kachashka paykunaman shuk suyana tiyashkata rikuchinkapaq, parlankapaq, sin esperanza, sin Dios kawsakuq gentikunaman. Katikpi kikin ñuka kay mundo kay pachapi imapaq kashkata yachankapaq allimi Diospaq shimita rikuna San Juan capítulo 17 verso 18pi kayta nin Diospaq shimi. Imashinami ñukataka kay pachapi kawsakuqkunaman willachun kacharkanki, chasnallatakmi ñukapish kay pachapi kawsakuqkunaman willachun paykunata kachani nin. Kishpichi Jesucristo kayta nirka. Kishpichi Jesucristo nin kikin ñuka kachashkakuna kanchik. Cristo Jesús mingashka kikinman ñukaman. Tuki payta katijkunaman, mana ñukanchikka alli yachaqkuna, entendikuna, alli qarikuna, alli warmikunachu kanchik. Yankalla gentikunami kanchik. Yankalla runitukunatami Diosqa kayashka, aqllashka, pero shinapish mingashka, paymanta parlachun, paymanta willachun. Cristo Jesús kikinpaq ñukapaq kawsayman shamushpami musukyachishka chikanta rurashka kikin ñuka. Chaymantami chikankuna kanchik. Yanka runitukunalla kashka kashpapish Cristo Jesús kikinpaq ñukapaq kawsayman shamushkamantaka chikankunami kanchik, musukyachishkakunami kanchik. Y ñukanchikmi allikunata ruankapaq. Dios chaypaq kayashka kikinta ñukata. Diosqa nikunmi profeta Isaíaspaq punllakunapi shinallataj. Pitatik kachasha. Pitik ñukanchikpaq shutipi rimaqrinqa, pitak ñukanchikpaq randirinqa nishpa kunanpish tapukunmi Jesucristoqa. Chayshinallatimi kunankay punllapish Jesucristo Diosqa tapukun. Pitatik kachasha. Pitik ñukanchikpaq shutipi rimaqrinqa kay mundo kay pachapi shuk suyana shuk esperanza kishpirina tiyashkata kay mundo kay pachapi amsapi kawsakuqkunaman. Chinakaqpika ama kungarishun yanka runitukunami kanchik. Shinapish Dios mingashka, Dios kachashka kunami kanchik. Chikan kunami kanchik. Yankalla runitukuna kashka kashpapish, yankalla kari warmikuna kashka kashpapish, Cristo Jesús kikinpaq ñukapaq kawsaypi kashkamantaka chikanmi kanchik. Ayudaqkunami kanchik. Bendiciaqkunami kay tukunchik shuktiqkunapaq. Ama kungarishun ñukanchik enemigo Satanasqa ishkilayami kikin ñukata harkan ama Dios mingashkata paqtachichun rurachun. Shukmi kan debiashpa. Ñukanchikka kay mundo kay pachapi ima tiyaqkunata munanchik, gustanchik, randinchik, mana charishpapish, debiashpa. Y chaymi kan shuklaya inkite, shuklaya ñukanchikta pandachin. Shuktikka kanmi kay mundo kay pachapi ashtawan munana, avaricia. Ñukanchikka yuyanchikmi achka kushkita charishun, ashtawan kushikashun. Ñukanchikka yuyanchikmi kayka ñuka kushkimi, kayka ñuka ganashkami, kayka ñuka trabajashkamantami, piña mana kichungachu. Chay ishki yuykunatami charinchik. Y chaymantami Dios mingashkata mana paqtachinchik. Y chaymantami ñukanchikka Dios kayakuqpipish, ñukanchikta Dios mingashka kaqpipish mana rasuninchik, mana paqtachikunchik. Kay ishki shinapi ñukanchik watarishka shina kashkamanta misi diablo llatik kikinta ñukata chay shina watashka shinata churashka. Chinallatik katikpi kikin ñuka kay mundo kay pachapi imapaq kashkata yachankapaqka allimi kan rizana Génesis capítulo 12 verso 1 manta 3 kama Dios pakshimi kaytanin Abranta kayashkamanta kaypi ñukanchikman yuyachin. Mantak Diosqa Abrantaka kan maypi kawsakun llaqtataka ñukami rikuchisha. Kunanka kan kawsakun llaqtatapish, kanpak wasi uku purakunatapish, kanpak yayapa wasi uku purakunatapish sakishpa rilla. Kanmantaka shuk hatun llaqtatami rurasha. Kanpak shutika alli nishka kachun, hatun nishka kachunmi churasha.
Kanmantami tukuy shuktaqkunapish alli nishka kankakuna. Kanta huyaqkunataqa huyashami. Kanta phiñaqkunataqa phiñashami. Kay pachapi tukuy kawsakuqkunaqa kanmantami alli nishka kankakuna nirkami. Kaypika rimanmi wakinpika ñukanchik sakina kashkata. Achka kutin sakinami tukunchik chaski tukunkapaq. Mana ñukanchik sakinchik, mana ñukanchik kacharishunninchik charirakunchik maypi kashkata o imapi kashkata, ima charishkakunata mana chaski tukushunchu, mana hapi tukushunchu. Ichaymi tukunchik achka kutin. Kaypi rimakun ashtawantikka kacharina kashkamanta ñukanchik chaski tukunkapaq. Chayuytami kaypi rikuchikun. Chayuytami kaypi rikuchin Abrahamta kayashpa ya Dios. Abrahamta nin kan kawsakun llaqtata sakiri, kanpak familiata ayllukunata sakiri, ñukami rikuchisha kan maypi kawsanata nin. Shinallati ya Diospaq promesami kan. Kanmantaqa shuk hatun llaqtatami rurasha. Kanmantami tukuy shuktaqkunapish alli nishka kankakuna. Kay verso 3 tukuripika rinin kanmantami alli nishka kankakuna. Tukuy kay mundo kay pachapi kawsakuna kanmantami alli nishka kankakuna nin. Kaypi rikuchikun kikin ñuka achka kutin sakina kashkamanta. Chaski tukunkapaq. Kacharina kashkata rimakun chaskinkapaq. Ya Dios kikinta ñukata bendiciasha nin. Shinakaqpipish ñukanchikpaq bendiciones kunaka mana ñukanchiklla shamunchu, mana ñukanchiklla tichu kayta chayta rurashpa hapinchik mashkanchik. Ashtawanpish ya Dioska kikinta ñukata kayashka. Dios kikinta ñukata bendiciasha nin. Shinapish ya Diospaq bendicionka mana shamungachu kikin ñuka mana kacharina, mana shuktikunata bendicianata yachaqpika. Achka kutinmi ñukanchikka shuk saco shina, shuk cajón shina kanchik. Chaypi tandanchik hundachinchik mana mayta llukshin. Chashna shina kaqpika Dioska ñukanchiktaka mana bendiciangachu. Ya Dios kikinta ñukata bendiciasha nin. Shina kaqpipish wakinpika shuk calle shina, shuk ñan shina kan. Shuk ñan pero mana mayta llukshipak kan. Chashna shina ñukanchik kawsay kaqpika ya Diospaq bendiciontaka mana chaski tukushunchu. Mana kungarinachu kanchik. Dioska kikinta ñukata bendiciasha ninmi. Ya Dioska ñukanchik kushikuchun ninmi. Sumaqta alli kawsachun ninmi payllati bendiciashka kunawan. Shinallatik ya Dioska munanpishmi kikin ñukaka bendiciaqkuna kashkata shuktikunata. Kikin ñukami shuktikunata bendiciana kanchik. Bendiciankapaqmi kanchik uyashka uyaqkuna. Uyashkankichikmi kikinkuna wañushka mamakuchamanta chi mar muerto nishkamanta. Imamantashik chay mamakucha wañushka nin mar muerto. Kay yakumanka kay kuchamanka yaku yaykun nin tukuy ladumanta. Chaymantaka mana mayman llukshin. Chaymantami shutichinkuna wañushka yaku nishpa. Yakuka yaykun tukuy ladumanta. Shinapish chayman yaykushpaka wañukshinami kan. Chaypi sakirin ña tukuy kawsaypaq. Mana mayman llukshin yaku. Chaymantami nin wañushka hatun kucha. Kutin chay hatun kucha Galilea manta rimaqpika imashinami yaku yaykun. Chaymantaka orata hanaqta rakirin. Oramun hanagmun tallirin. Chay shinallatimi kikinpish ñukapish shuktikunapaqqa bendiciaqkuna kanakanchik. Shuktikunata bendiciankapaqmi Dios kikinta ñukata kayashka. Y chaypaqmi ya Dios kikinta ñukata bendician punllanta. Ashtawantikka alli willita parlanapi. Ashtawantikka Dios mandanata mirachinapi. Mana kungarina kanchik ñukanchik enemigoka mana munanchu mana gustanchu. Jesucristo manta alli willayta parlashpa willashpa katichun. Kikin ñuka kay mundo kay pachapi Diospaq munayta rurachun paqtachichun ka mana munanchu. Kunan kay programapi rikukunchik kikinpaq kawsay imapaq tikan. Kikin imapaq tikunan kay punlla wacharishkanki. Y kikin kay ratu maypi kawsakunki. Mana yangachu. Ya Dios mi charin shuk propósito kikinpaq ñukapaq. Dios kayanmi kikinta ñukata alli obrasta rurachun. Kikin ñuka Cristo Jesuswan kashpaka shuk shuyanata shuk esperanzata gentikunaman kuytukunchik. Rakitukunchik chay alli willayta. Cristo Jesús pika shuk shuyana shuk esperanza tiashkata. Hintikunapaq ministikunapi kutichinkapaqqa kikin ñukami kanchik. Kikinta ñukatami kachashka aqllashka ya Dios. Chinallatik alli willayta parlachu. Kunanpish profeta Isaíaspaq punllakunapi shinallatakmi tapukun ya Dioska pitati kachasha. Pitek ñukanchikpaq randinikun. Chinashpaka Dios kayakun. Y amakungari kikinta Dios kayashkami. Chinallatik achka kutin kikin ñuka sakina kanchik imakunata. Ashtawan chaskinkapaq. Ñukanchik maypi kanmanta laduyana tukun. Sakina tukun achka kutinmi ñukanchikka imakunawan amañarishkanchik. Ya Diosatik bendiciashkakuna imata charirashpa kawsakunchik mana kacharishunninchik. Achka kutin ñukanchik chaykunata kacharina kanchik sakina kanchik. Ashtawan Diospaq bendicionta chaski tukunkapaq. Dioska munanmi kikin ñuka kushikuchun kay mundo kay pacha imallikunawan. Shinakaqpipish ya Dios bendiciasha nin mana espirituallapi material partepi rimashpapish. Shinapish ya Dioska munanmi kikin ñuka shuktikunapaq bendición kachun. Shuktikunata bendiciaqkuna kachun.
Nikurkani enemigo ñukanchikta pandachishanin. Enemigo ka mana munanchu kikin ñuka ya Diospaj munayta katichun. Ya Diospaj propósitota pajtachichun, katichun ka mashkachun ka mana munanchu ñukanchik enemigo ka. Chaymantami ashtawanpish enemigo ka ñukanchiktaka shuktikpi ñawita churachin. Chaymantami enemigo ka kay mundo kay pacha ima ruraykunapi ñukanchik ñawita churachun pushan. Kikin ñuka alli kawsakuchunlla. Ama kuyurishpa kasilla allimi kangi, alli ganakungi, alli trabajo charingi, imapakti maymun rikungi, imapakti sustarikungi, imapakti imata rurangi, allimi. Kanpak munaykunata kati. Chaytami enemigo ka yuyachikun kikinman ñukaman. Ama yalli sustarichu, imapakti esfuerzo rurangi, kasilla katikuylla, ñami krikkangi, iglesiamun purikungimi, chayllawan ña allimi katikuylla, chaytami ninga. Ashtawanpish mashkay ningami enemigo ka kanpak munaykunata. Enemigo ka kikinta ñukata kawsachinmi, ñukanchikllapi tiyuyashpa. Ñamana shuktikkunapi, ñukanchikllapi ama shuktikkunapi yuyashpa kawsachunmi pushan apan ñukanchik enemigo ka. Ñukanchikpak llati, ñukanchikpak llamashkachu, ñukanchikpak ministikuna, chaymi shuk trampa kan. Enemigo kanin riki kanpish ministingi, riki kanpakpish illan, chinakakpika kanpak sustari, kanpak trabaji, ama sustarichu, imapak shuktikunapika yuyangi, ama shuktikunata sustarichu, kanmanta rikuri, kanllapiti uitachuri, kanlla sustari kanpak familiamanta, chayshinami nin. Enemigo ka ñukanchikman yuyachinmi, ashtawan kikin kullkita charishpaka kushimi kangi. Kikin ashtawan kullkita charishpaka ashtawan mikungi. Kanya mana dibi kashpaka ashtawanmi ofrendangi, ashtawanmi diezmangi, ashtawanmi iglesiaman ayudangi. Chaymanta trabaje dibimanta llukshinkapaj. Chayshina yuykunatami kikinman ñukaman kun. Ashtawan kullkita charingi, dibikunamanta llukshingi, charingi tiempo ashtawan y Diosta sirvinkapaj. Chaykama chinakakpika trabaje, chaykama kanka ashtawanmi kuyangi, ashtawan kunatapshi yachangimi nin. Chayshinami Satanaska kikinta ñukata umakun, krichikun, pandachikun tukuy gentikunata. Ñukanchikllapi yuyachu, ñukanchik ministikunallata mashkachu. Ama kutin shuktikunata bendiciachu, ama shuktikunata sustarichu. Mana kungarina kanchik kullkika shuk muyu shina kashkata. Kullki shuk muyu shina kakpika kay chuskukunata kikin ñuka ruytukunchik. Kikin ñuka mikuytukunchik chay muyuta. Shinapish ña ishki horas hipaka yarikaywanmi kashu. Chay muyutaka kikinka wakichitukunki, mashna watakunatapish. Chayllatati mitandashu. Historiamanta yachaqkuna ninkuna, ñukanchik ñawpa yaya mamakuna wakichishkakuna muyukunata uni watakunapi hapishka, chayllatati hapishkakuna muyukunata. Shinapish wakichishka kashkamantaka imata mana rurashkachu. Shinallati kimsapika ñukanchik piman karaytukunchik, piman convidaytukunchik, ministikkuna. Suskupika kikin ñuka chay muyutaka tarpuytukunchik, tarpushkamantaka achkata tandaytukunchik. Chaytami ruytukunchik shinakakpi ñukanchik kullkiwan. Kaykunatami kikin ñuka ruytukunchik. Ya Dios kikinta ñukata kunan kay punllapi charin. Kunan kay punllapak chaykanchishka, allikunata runkapaj. Ya Dios kikinta ñukata ocupashanin shuktikkunata bendiciachun, shuktikkunapak bendición kachun. Ya Dios kikinta ñukata akllashka chaykanchishka. Chay munitami charin kikinwan ñukawan huyashka uyaj. Shinapish kikinmi chaytaka akllana kanki. Kikinpaklla kawsashaninki mana kashpaka ya Diospaj munayta rurashpa kawsashaninki, ya Diospaj hatun ruraypi kikinpish yaykurishaninki, tandarishaninki. Ridashun ya Diospaj shimi, 1 de Timoteo capítulo 6 verso 17 manta kaytanin ya Diospaj shimi. Kay pachapi achkata charikkunataka ama hatun tukuchun, charinakunallapi ama yuyayta churachun mandanki, chaykunaka chingarikllami. Ashtawanpish ñukanchik kushikuchun tukuy imatapish yallitaj kuk kawsaq Tayta Diospi yuyayta churachun mandanki. Mana mitsakuna, imatapish pukllakuna, allikunata rurashpa chay rurashkakunawan charikuna kachun mandanki. Shamuq punllapi achkata charik kankapajka chashna wakichishpami wiñay kawsayta chaskishpaka kushikunkakuna. Ya Diospaj shimi riman kikin ñuka achkata charikkuna kanata munana kashkamanta. Alli obrasta, allikunata ruranapi, allikunata ruraypimi ashtawan chariyana kanchik. Shinallati kunata yachaqkuna kanapi, kujkunami kana kanchik, mana mitsakuna. Ya Dioska mana kisushanikunchu kikin imalla charishkakunata. Ya Dioska mana nikunchu mana allichu kan tukuy imalla charishkakuna, wasi, auto, allpa, kullki, mana nikunchu chayka mana allichu, chayta saki mana chayta nikunchu ya Dioska. Ya Dioska munanmi kushikuchun payllati bendiciashkakunawan. Shinapish ñukanchikpika munaymi tiyana kan rakina, shuktikkunaman compartina, shuktikkunaman bendiciana. Chaytami manatij kungarina kanchik. Ya Dios kikinta ñukata ocupashanin. Ya Dios kikin ñuka bendición kachun nin shuktikkunapaj. Ya Dios bendiciasha nin shuktikkunata, pero chaypajka kikinta ñukata ocupashanin. Kikinwan ñukawanmi Dioska bendiciasha nin shuktikkunata. Shinapish kikinpaj kawsayka shuk ñan mana mayta lluqshipaj chukashka,
Chasna kashka kakpika paskay. Mana kashpaka kikinpaka shuk ñan shuk hatun cuarto mun pushak shina sukan chaymanta mana mayta llukshipak chasnachu kan. Chasna kashka kakpika pungukunata paskay. Saki ya Dios kikinta bendiciacho y chasna ashtawan shuktikunata kikin bendiciangi ya Dios paga ayudawan. Kikin bendicitukungi ya Dios pagobra kay ministerio mampish. Ya Dios kambak shungupi rimashkashina. Dios ka kayashkami, Dios ka bendiciashkami shuktikunapag bendición kachu. Pagichik Dios bendiciacho. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka. Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.